Alright, mama selibona ndivakatshelela. Yebo mntana. Benzothatha ama-tip ukuthi ngingahlasela njani njengomzingeli. Uhlasela inyamazana? Hayi ngisho ngibuza ukuthi ade ufuna ukubona bengafuna ukulahla amasiko. Bengafuna ukulahla amasiko, manje ufuna ukubuza ukuthi njengoba libona abantu ukuthi bayathathana kuchitheke. Akusafani lasala kudala phela. Mina lisakhula. Angazi ukuthi ngakubeka ngithini. Ekukhombiseni lapha mama ngicela ukubuza liqiniso umdala nje wahlala lapha lena. Ama approaches angona befuna ama tips njengoba ngibelana ukuthi umdala kajayele benza acela nomdala. Umdala walikhombisa njani ngesikhathi elifuna lapha. Wathini kini? Wena lapho ongathi uyangiphambanisa khona uthama tips thina sifundanga phela wasukhuluma ngama tips. Oh alright ngiyazisama bengifuna ukuthi indlela ukuthi nxa ufuna inkazana uyingena njani noma ufuna inkazana eqotho iyakuzwa anti lithiwa iyakuzwa ngamazwi ajileyo ukuthi ule kusaseli elihle so kade ngizizwa ubona mama nalapho ngizwa njani kwenze ukuthi lami ngikwazi ukuthi ngathaka kanjani umdala wathini kini lingasabi mama lintshela ukuthi lokuvuma kwaphana kunye sizabe singaboni singabantwana kokani ukuthi sizwisisa ukuthi ngwathi uyalincanywa lathini hayi into zakudala bezikahle kakhulu besizenza ngendlela right okunye ubethumela umuntu athumele udade wabo bathumele ivini wakho azoqala ukukhuluma la uzawe yabula kudosa phela uzenza ngathi awufuni mayethe wazama ukuqonda uthola bona esihlahleni limile esihlahleni awulokhu la usuqunta amahlamvu azaphela ekhuluma ekhuluma abakhathesini nale yakwazi lokubuza umuntu libuze limthini thina ubethi mayeqalisa ukuthi ngiyakuthanda usuhlekelela nawe usehluleka ukuphenduza so lapha la umncane ngabe utshengisa ukuthi uyamthanda kodwa uma ungamthandi ngiyatshela ngijahile mina ngithunyiwe umama lapha uthwe ngiyokhamazi ngicela ukuhamba mina ngijahe kakhulu kodwa nxa kukuthi la uyamthanda uzabe uyehluleka ukuthi umphendule kodwa yena umfana uzazibonela ukuthi umuntu uyamthandiwe lapha kodwa bongasonto namhlanje ngesikhathi esinathi selikhombisa uyakukhombisa manje kuseni umuntu ahla kukhomba thina selikhombisa imota pi uyanga hayi bengisiyale ngena sami so uqwanile ngizabe yazokubona nini sisekukhombisa sokukhonjwe lapha thina bokungenjalo kodwa amazwi bengikhalela amazwi kwaphana mama ukuthi umdala nxa ebuqondile uthini umdala yathi yebo mntanami yebo sisi hayi mntanami lengekho yebo sisi sabona sisi awusabuthi yebo kunjani vele lathi besila ingqondo ukuthi umuntu umbono umuntu uyamfuna into endala so mama sefika ngoba sefika ke ezibika hayi nantombazana phela ngiyakuthanda ngiyakuthanda sibila mina hayi mina ngikuthandi mina ngikuthanda hayi mina ngikuthanda ngiyakuthanda sibili ngolapho mina ngifuna ukwenzani ngifuna ukuthatha unkosikazi wama uye phela mama lo baba ekhaya mina vele ngikwazi ukupheka ngaba ngifundisa wena la uyabhota into zamazama akutshela ukuthi ngiyakuthanda ubhota yini nguwe wena nkazana uyabhota lawo ngoba kodwa usibonile nxa uthola ukuthi vele lo muntu lo ukuhambona ngelilanga ukuthi umuntu ongathi uyamfuna noma ngabe uzwile ukuthi uwaxoxela omunye ukuthi uyakuthanda wona ususenza ngathi awazi kodwa enhlizweni usazi la uzivela kumele udonse usasa ngizokubona sasa ngikho ukuthi esikhayeni ngumama ulokhu ujwenga ukuthi ngempela uyangithanda yini besithatha isikhathi ukuze siyobonana lalo mfolo ngoba ungasheshi ukumbonana naye ngithi uyakudelela kodwa kani ukuthi umdala babeqedisa into engabona ngathi uyadile yathi sokushapha ukuthi apho ngofika athi lapha indaba leyani yayizolo ke yena kona uyaphinda uyabelokho ekhuluma wawuvuma njani uzwisa kwaphali livuma njani mama vele azange ungiyebo ngiyakuthanda hayi azange abe khona
so bona ngezenzo ye uyebo ngiyakuthanda bhuti hayi uyabona ukujeka la uhleka ebelokhe kulanda ngelila ngisezawucela ngicela ukuvakatshela ngakini right kanti ebusuku ye alright iko lana lodwa ngibela isala la ngihlala sasilala sifanele uthola ukuthi wena ulala labanye uyabuya uyabona implant yehlala lesibayeni senkomo khona ngale emuva ngale ye alright selifika lisenza ungezwa khona ngale alright ye manje wakati esilinayi kunamhlanje ziyalwe namhlanje awusamfuni thina ifast thina intention carry ye yikho selizethatha lokuyo uyabona uma usiyathenga ngomba ama-apple uvela kumele uthatha isikhathi sakho wakhethe wakhangele hayi bengivisisa kwabhala right ngomthetho inkazana eqotho ithatha isikhathi esingakanani ukuthi ubone ukuthi le yiyo lokho kunzima kakhulu angavuma after 1 week 1 month angavuma namhlanje ebe umuntu ogudu olunge kakhulu akuthathe le 3 months abe ngumuntu ohlanyayo vele ngasomuntu olunge lokho kunzima ukuthi ukuhlukanise wathi ukuthi abantu abangomama vele kunzima ukuthi ubafunde ye hayi kunzima kakhulu kunzima kodwa lokhana ukuthi lifuna umuntu olemali amfuni umuntu ohamba ngenyawo ezika Adamu kwakuvele kukhona kudala kumbe isimanje manje hayi kudala into yayikhona kwakuyikuthi kuthiwa lizahluma lonke right ye kudala kwakuthiwa lizahluma lonke liqala ngecansi liphose lidlale lilale phezulu kwecansi bese lithenga lokho umbheda manje kwakhathi esilina lithi sifuna ukuthola ijaha lila zonke izinto ye uzothi nxa ungelala uthi uzanginikani bathi kumpila lamhlabathi yaphangisa ngaziphangisa njani siyangaphankwazi fast kakhulu ye hayi kudala kwakuthiwa lizahluma lonke ngempela licine lihluma lonke ndawonye athi kini kwakulula ayikho nje ukuthi hayi ukuthi ngesondele kumama okunye uyakusithi uyakwazi kade izinto ezinjani awuzazi wosokuvuma vele ungafuni hayi kuvuma kwakunzima so uthi yebo ukuthi ngiyakuthanda kulalo khana abakwenzayo lokhana mama uthola umuntu sekuthengela okuyidrink lo ngamabhiskiti babenza nomdlalo ongamabhiskiti khona ukwamukela kwakho amabhiskiti khona uma ungamthandi vele ongekwamukela ama-choice asosethana lana uyamukela nxa umthandi lokuthi ngokufitshane lokho ifanta ye ngathi yayiphambili ifela bona lokana ubu-orange lobuya lungamabhiskiti kwathiwa ama-choice asothethi kwakumnandi kakhulu ungavele uthathe sokushapha ungavele uthathe ukona ngamabhiskiti ngoba ukwamukela sisipho sensiya usokuright ngoba yikho vele sasikudinga ngoba thina phela sasingathengi sepa manje intombi uma ingaqoma ingathandana nomuntu ngale sengiyosesapota abazali ngeshuza namuhla ngisekuya lezi mali zenzazithethe emadodeni abazali thina sasingasapota abazali wena uthi uma inikezela amabhiskiti sokuphelile kwakumnandi so lokhana kokuthi ungabona yamasayini ukuthi sizahlanganisa usiye emfuleni ungathola mbhalo xa sendlulile lalikwenza yini konke alright uthoza ukuthiwa ungathola sembhalo xa kumbe sengiqamula ugatsha lwesihlahla ngachiya endleleni umama sengimthindela phansi khona awazi wangikhumbuza kudala sasiphila mntanami kwakumnandi yeyi sasiphila impilo emnandi kakhulu okuye futhi engizibuza khona kudala ongathi umuntu wakhona ongathi kuthiwa umuntu ombamba ngamandla utholi nxa utholi ijaha lakho likudonsa phakathi kwabanye kwakuyisinto lokhuyana vele kwakujust into yakhona nje mane kwakuphuka iphumana ngoba kwakulamaphathi namaphathi wena lijayiva mama zelikhwehlela sendibuze kakhulu hayi mama mbongile ngibonge kakhulu baba ukufunda hayi kulungile mntanami